Watogeni kirinteto chietu cheruthe ithatu mbeta Maureen Kinya muonanire twa mathithio ni Purity Richard amuna nteto iria nkureterete ni Gigi Murugara na Susan Ngugi Mwindu gutirimana kiri mathiko ntere cha Nkondi. Kawera ne yembe ari wasi Kikundi kenge gembe kugwata ugeni Kawera akuregewa ni kia kikali ntuku yegoro. Meru Spice gukungwira mukuru wa miaka 100 uria ukarite na kansa kwa miaka 7. KWS kugwatanira na akari kwagirithia ndionga chia gwita kuona Mount Kenya kukurukira Mwiriga jwa Chogoria. Atongeria Kathumba ni bachumirĩtie kiri mathiko ja mututigi Paul Ichenga mathiko jara jathithĩkĩrĩte wodine ya Nkondi, Tharaka South, mubunge wa Tharaka Gigi Murugara, mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu na MC Kathumba ni bagwetete Ichenga ja mtu uria urari na gitio gikinene na wa utethio kiri mwingi niro ria mbere ndene akagita aregani babaire baria Kinya bakumereria matagiti kia ungabana gutirimana mamburene jamwe. Paul Kabithe katuminyithie Aria rwangwataniro katika mujumbe mwekuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu hamwe na mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara kikiri guchwa giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata rwaria rwarumbire gutura mwimbo intongoria Kathumba lazima Gitonga Murugara na Susan Mundu bawatanira bakwenda bawatanira kibura yai ukaya giti Susan wakaga we wotu thinetie ko dio thinetie oyo no Susan wa Mwindu na qualify utweka intobinda era Itonga na qualify utweka minister wa social work na public service na qualify utweka minister wa information and technology athomete akathoma mabuku mwanga makinya mwisho ta Itonga Murugara me abo tutera gite Susana na Gitonga me abo tutera gite please irwaria rwarumbire wikirwa anene mamburani mamututigi Daniel Ichenga nturania matakiri wa dini ya Nkondi na uyu ni MC wa Dienga Ng'ombe Mheshimiwa Njeru Ing'ara no ko imagine kore gonto wotu mwibaro biandege na mbeza cia kaunti leo tukibanga kama tumato kubanga Tharaka tafadhali na baro kama 10 Gitonga ngayaga tutethia Susan ngayaga tutethia ngayaga tuoneria anabukara kwereanwa mwere dige tukimana kwa kwereanwa ngayaga tuonia tukagendera kore ngai batuni ngayaga tuonia tukagendera tutietegera gutakia gitakia gavana Tharaka ene mugumo Ujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara kiuria kari gutigiri bakubekira ratirini bari bongwa wanatwara kugatane niona Susan bigo bore antu ba Tharaka utieke giria buto watithania donto bugatwaigira ratirini umwaka idaidama uyu ngagetaithia buge uyu nwe ukugana gukomana na nchamba iringe chumete ogu kaigwa kabakinda Gaha mujumbe mwekuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu no akiuga tayari narikitie wikunya na kwithigana kurura giti iki kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata kamenya elwingano no yimo chaumbe mwathani aberire reka nivyo ndendania nivyo ndebikoranerie byakora byakerora mukamenya mo chaumbe na ngano imbio ni interete mathabu makwa na torongi tweba inge Tharaka tweba ere wanarongi ninka wanarongi wenka wanarongi tweba ere mimi nimefanya hesabu yangu utiwe nkuerebere tukitatukia sote wawili nimefanya hesabu yangu 2027 I'll be the governor Tharaka Nithi County. Nkiripotera Waru TV kumantere cha Tharaka Bituo Paul Ogwa Kabithe.
Akariba Kalimantiri baugite bari tayari kugwata ugeni Kawira Mwangaza kirendiunga yawe iria rigiritwe kuthithia Ntereche Gembe kenda gutambia kigina kia basari bubu ni nyuma ya gikundi kiria kiguchieta kikali kwarie goro na kuria Mwangaza kethera agete Gembe ete agwete machokio ja ina aikirie mbecha iria chiaga iri mirandi ya weti na mbere ya Ntere ijini bachokete baita mukana kiri Seneta Kathuri Murungi bakiuga niwe ukwangaratania Meru bakiuga batetikiria atumira ana bao botho kugesiasa. Dennis Mugendi katumenyithie. Kawira ne yembe are free ni are kwate free no tirongora to bwetharia kana mawa yonde ya nora ya nare tiyari ya wekirwae maramu ni akariba Ntule Rongone na Kalimantiri wandini ya mao gishoneke ubunge kia Igembe South bagikujira uthondeki wa barabara yao buria bukuthithwo ithirikari ya kaunti ya Meru utongerie ni bwa Gavana Kawira Mwangaza kontu bakomweri bakomugwata ugeni ku Igembe akamakwigaragara ya kabuti taboga kundi gatingana mpea kantu babethi bakaiba baria barasiumirie kuga bate kwenda ndiunga yawe gakundi baria akariba kwathira gatumiri ni siasa baria bate kwenda ikuona Igembe gukirithua witi na mbere ruareka tuyite anontu bwa manto ya yarari ruero ni vijana bamwe bakiwa mama kejembe akareta ambasare na ruare tuyite oba warning nontu batwe tuyakaribembe ugetha ibaero ngiri 2020 iraba Kathuri Murungi bena ba mutumana na ba mwendra batu tobera kwina ntu bembe baba inyelikite thai miretu itina mbesa bakwenda mbasare yu ko batu atobera rira mama bakaibwana yitembe ibari erutere tuthane mama batu mukaribisembe yaretere ana beto mbasare nontu gethera bateinyeletwe nontu bo bai mbesa ira bai Kathuri Murungi nontu Kathuri Murungi we aere okomobilize vijana obatumaira utheri nontu utin development yareta ikomobilize antu aki utheri kenda bendelezia andwa na kwetu embe na kuoimenti uti antu turona bakiuri mama thaira mama araenda simbasare no lakini thaira mbasare cianja kure mama wa naretete mbasare embe iria otoria tutimu twa kubanga urabakairia mama areta mbasare kwa watu atumuone die tombeta otimo teke mati de mugario ntore kuma Rongone Mwanka Kalimantiri oi kuma ndasiarerwa ntareike kuona ngoye guritega Mwanka thai kithirikio tongori bothiribo ba mama nenkuganya nenkuonya buru Kathuri na bamutuma buru ba watire mama Anthony pareke no arte ngoyege na ko imenti na turagi kona akwe anaba banture ambassador thai baibwa mama ne yite turareria Igembe South bairi bambiri furu na kubanga tugundi aina mbalimbali hapa ili ya kufuru ile mkutano mama ile anakuja na hapa Igembe tuboromba buru tubakanya kwesima ku barabara iji kionekana gukura ngwiteng'e byanko mango bariuga imyanka emingi itwire iri ugwatikire bo na barira bare bakurekana na Gavana Kawira ibakunire bo nengugi iria igwitwa kinya kithirwa abaturiki ndongo boni rie twaria kwambeta wanjoni ngore wantwere mania wa thaikuru na irongone nciariri na no kwonkuririte na no kwondire na kinya ba yoyo na babio yoyo aciari bobongo batekwona na bawetira kinya baumeto tacie toe batekwona na bawetira ni maiya yaturai na yo rongone lakini narua tutiacia njira ewetanio orogwa Kawira ke yakweya itwake yakweya ari weyo to chumburo tombo theri imbi binge antu beto bukwenda mama to bwetheria kaka ya aithenje genda batu tuwagebyo mama to bwetheria loyi antu beto loyi antu ba Meru kirenginya Murungu rabombere babweru are totorenze nze neoro tuinze turombere maromba mama ke Murungu na ke bonze kinya bara bate omwendra bamwendrae nonto boinya era autumeka ke batu otoritira ngwego ntorego akoya kawanga banake yako Gavana ke president okante ageya gutethia na bage ageyo tethia antu bage athurero wa ikethira antu batugura uthiringi mana 5 na ngiri batuguya gwa antu bageya atongeria bageya ku na twakondre mantu yau na Kathuri wa tenembe
ukethera kwenu imment no arekere mbasari cieya kinya kwetu twekanya mbasari kinya ko. Dennis Mugendi, Weru TV, barabara ya Ruongone, Kalimantiri, wandi ya Maua, Yembe South, County ya Meru. Musiasa na mubiashara Jacob Mantile norite kawira Mwangaza akibanga koriunga Gembe Rojo aikinye na machokio jane kigitumi athamiri mabisa ba NPR amona ngari kume Gembe North na gutiga akari ugwatine bwa maitha. Mantile ariuga ontububo ne bwatumire maitha jongereka na kinya uria wari kamanda wa NPR oragwa nkuruki noritie niki gitumi sibitari ya Kamweline itarikia gwakwa na mbecha ciathuriritwe. Nicholas Chabare na Chotariria. Gavanora wengero kawira nkuibwane yite Gembe North konto kuita wa Kamweline amwathi wont kwendo mwera nonto itokomye mbashara yake yite kwaya nakuo utinto bingi akamatirite anto ba mwathi twenda kinyinto bire bingi bikwenda kana atwira bwabio na gintu kia mbere kira musiasa ojo akwira ngavana Kagwira akija ntere chaka Kamweline naje erete anto nene buru neye atwire na Njoeri aitere Njoeri ari munene wa NPR na ari munene wa Rangers barabari ba county ntukwira withindure security ya county achuna na ngari yelira ciaria na Njoeri Rangers iro Njoeri akwire kosia nonto ende awaitete kwa Njoeri mucie iyo Njoeri aciariri iyo akoririte na Njoeri Kawira na uraniria Njoeri akiya na aturetere Njoeri na atwire na ta family Njoeri ekaria nonto ari munene NPR na munene Rangers ba county yonthe no te atu atona county ko yo muthethere family Njoeri. Kuruki Mantile arigwa kinya cibitari ya Kamweline ara ngavana ojo ajite koyanira ambasari kubateri kwithiro kuthiriritwe ngugi nonto mbechi ciatengetwe no ende gutire ngui ya rutwa. Kamweline dispensary aweyite dispensary yokero imunya ai ngavana kirito ya mithiriria na ne thiriru nya kioro kiokero na mbeshira cia tengi mheshimiwa Joana cia go fence na kuoka kioro na kurura cibitari Joana MCA no atiete mbeshe u milioni 2 na kintu na bindo onire cioka milioni 2 kioro aki so kinya fencing yewe ya Kamweline dispensary aweyite Kawira ya weyanie na antu bako fence ro ekero ro we ya daktari we ya ndawa na otio turura cibitari akweya tu aya na basari inyoka aya na we mutindwa no kaikinye lanto so ya Kamweline we ya fencing ya 3 cibitari level 3 ya Mutwati neburigwe na thieta neburigwe na ondi cia rome na neburigwe ondi ciaka na kwena daktari daktari baile ka bathatu baburigwe we Mutwati tikile officer na tinasi baraba yako batandatu turenda kwithwa kwina daktari baile bora ya twire itaramunya bora ya twire itarakirito gwethwa kwina mandaktari ya thatu so itokwenda turete daktari bo Mutwati wikiluka barabara ya kuma etuliwite ka otorala irere etawa ingari nanto baetera kubo bweya laimera kinya kwe mtawira ku murungu wa mutethero ne kama uru wake wito ntarangwi ngari so ndenda akiya Kamweline eye na barabareu athithiria antu ba amwathi wonti untu be naki na ariba taxi Mutwati town babare ya taxi kuma Mutwati Gembe North Betan Class Chabari. Meru Hospice ni kungwirite ntuko ya nyimba jande kurone na njira ya gukungwira guciarwa kwa Ntumugambi Marete mukuru wa miaka 101 nena na akarite na murimo jwa kansa kuma mwaka jo 2017 akuruba ukuru bwa kuma miaka 48 barombetwe guciumagiria magita kwa magita kuthimirwa murimo jwa nyimba kwithira kaingi akuru ni bathangikaga ni murimo bate kumenya na ni murimo jombekia kurigitwa kagita karia jwamenyeka kurio nayo thirikari ni rombetwe kwagirithia utungata bwa kadi ya SHA kenda yomba kurungamira murimo jo Muthuri Muriuki ni agutariria Tarire menyeria ngibare na murimo jo nyimba ni Meru Hospice Mwankina Nandi mbawugiti botungatira nguruki anto 500 barabe na murimo joju ara Mwankina Nandi bombito tungatira anto nguruki 5,000 twina gikeno muno haswa twi palliative care team
nuntu wa ngugi iria tumba kuritira ajie betu. Programu yetu ni tuonete ajie ngurukia 5,000 lakini bara bari programu yetu thai ni 502 na nande kugwiro kwao ntikwena arua ukungura mantu muri mojo nyimba tuthabakia mukira mwajira mukuru buru ora na miaka 101 na ina enjire mwe gutumeire ati mtu no kana muri mojo ju na kirigitawa na Miru Hospice team twathugania gusherekea thuku ya narua ya World Cancer Day. Twathugania kuthithiria birthday mwajie uria wetu umukuru muno ki program yetu na niwe ujuri aja etagwa Ntomugambi Malete kuringana no tweria na ana bawe nuntu mwajie ni umukuru ana bawe baratwira ithe ena miaka 104 na kumaliria jire gwetu 2017 twamwambiririe na ndawa twitaga morphine nuntu arwakai na nimukuona arwakai ni well controlled na kinya thai no akunywa ndawa eu itagwo morphine na tugucokeria mwathani ngatho na rombara ne thirikari gutigana riba kwagirithia marija cibitari nikenda gutigira mirimo ira mingi nikumba gutungatira bwega. Thirikari itetherie gana ndi kirarigicanire batera turigicanurira buru cionto wa gukwirwa chi wetwa chi tutera miadorana uri tana kwa chi tani mbuga ninda reagirwa mbese uchi akabere au ya seye bundale agirwa nisako rande agira nani kinyeri kimuromo inde cionto neta kaiwa ginyara kameme kaiwa bamwe baleta beta na chi bake beta na seye bubake na ndende thirikari twathurane buru egwate njire mwe ya gutwone dia tutua gwitaga tonto nande gatu gutanga no au gutanga na bakamwa kwa kuya ndo batenge kwa ndi kitore kirande romba thirikari ni umbithie kandi programu ya SHA ithwe na uthu antu bombe kome access yombe kwithira igikinyira antu itina orito na igakwiriria antu na packages ri kweja no ine mono imwete kumba kore kantu pate kwa fund especially kitari kwe na umuthigurune tono bakinya thirikari nayo yombe ku review packages ire kana nyameria ya SHA nikenda bombe kinyira na kutetheria antu ya arume bara baingi bagishira bombe kumira nikenda bombe kuthima muri mojo nyimba antu barume ni ngumurio kaire na giteo tafadhali kansa ya arume ni ongererekete muno na arume tiba baingi muno beta kuthithirwa screening ngumuria na giteo mtu murume wa kuma miaka 40 miaka 40 ni ategerwe kidaktari kana mwaigwa aria kugwitanwa free screening mugeta mugategerwa nuntu kansa ya prostate ni imwe ya kansa iria ibuyaga twina so many survivors bara masurvivete na mulimo jojo wa kansa baei matibabu na makathiria treatment na magacoka be kawaida. Muthuri Murioki wa TV mutirejo Kangangi. Mukaririgite wa kamiti ya urimi mbungene ya kaunti ya Meru Ken Naibae ni andikirite karani wa kanjo ya maminista Masiwanjau kumuria wikia na mpwe mateta ja kariba Meru za gutererwa kwa mareija antu baraboragi kugurarua kana kinya kwenyangirwa into biao nenyo mocha kithaka kiribarua eje Ken Naibae uria nowe MC wa ward ya Kianjae arigwa kinya nyuma ya mateta kirirwangirwa KWS kuri antu batona mareijao kuma mwaka wa 2020 ontu buria akuga ni bongerekete kana bongera maruru kiria Meru barabaringikite na nkuruki ni kubata kioto kiao ariuga Meru kwithirwa ya nkene na kiingiro kia nyomo kia Meru National Park na bingiro bingi binini nethiritu na mpithukiro iji cha nyomo magita kwa magita ontu buria kiribaruga eje akuga ni botigite athara ikuongurario na kinya wenyangia bonene maturene ontu buria buchokete nyuma uchumi bwa kaunti ubonene ariuga kinya nyuma ya KWS gutega na gwitikiria makarika jaja na kari kwithirwa bandikithitie wenyangia bobo
kuringana na watho marija jatakinya na Ibae Nandi arenda masiwanja ugukinyia mateta ja mbere ya kanju ya maminista kenda marija ja zarekerwa na mpoi thirikari ya thurambeta nkuruki cia kureaga winyangia bobo mitaratara gwikwa ya kureaga baria baringikite na mpoi na nkuruki gwikwe mitaratara emega ya kurigiria mpithukiro taiji. Heta na mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita agati kuraja nkumenyithie nteto tariria. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Kirosia maitha ya ng'ombe ni utubuithirito bukinya Maria kariba ndwanda cia gicio bunge kia Gembe North mathiete ng'ombe na wawatia kiri kwari thaithatu irio ndaitane namba una ndigunywite ng'ombe githimene nchokete irio ndaitana namba ngutikiamba uberere guyukia ng'ombe yu tweri guthiatana na ng'ombe yu tweri guthiatana na ng'ombe yu na indarathawa ikaga tiarugite no ndoka karemero no weta risaji okwana yukumerete ritho aya atorera nyoro risaji ni muntu orathawa na tutona ni justice ndweri kinyeri kunai muntu wetu inspector thirikari airo tonete ari anjabu ndena miaka 30 muntu ogota gumo ng'ombe ringi tori bobora no ndo baringera ng'ombe miunda ne batura batu totarethie miunda lakini ana bendu ba Meru ibo bakuburingera ng'ombe miunda ne na ibo bakwengana na the DCI I have instructed wafungue file na moja kwa moja wenye kutoa hizo taarifa waandamwe. Hakuna kusema leo uwi hapa tora ndana na fandei la huna bora na fandei tokola kole tero tokola to mndana kuma kinyo yele to la le ni sini na ta dia to tangala to binde kiyo na batu pio na baro tutila utwata kwa kariro barasogera ngeguruse tianero na kamwale kala bakasuna kamwale na bakabwetheria unto bothoku arume obo bana. Karibuni, hii ndio bezi ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Na John Bosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. DCC wa Kengo Laura Kedode na ezanite mukana jo murito kiri achiari bare bategwikia ana bao chukuru akiuga bakajukirweta gari aririto reke watho abisa ojo ariuga kaunti ya Meru ne moya kaunti iritongerete na makarika jana kuritithwa nguge batekinyete miaka 18 na untobobo potete kirwa miario yawe ne gwatimbaru ne CC Naomi Kabare uria withiritwa akiuria machibo na nini bao gutigira ana bonde bari chukuru. DCC wa Kengo gishone kobunge kia Iyembe Central Laura Kendonde aliathira kuringana riboti iria iraiti kaunti ya Meru ni moe kiri kaunti iria itongeretie na ana kwayo ibaruga antu abethira bakithomaga nteto Nandi aitirite aciari mukana na kubera musako yokambiria kugwata bare bonde ana bao bate kuthoma. Yule mzazi yeyote ambaye atapatikana na mtoto nyumbani
mtoto ambaye anatakikana kuwa shuleni, huyo mzazi atakamatwa na atashtakiwa. Wiki iliyopita nimekuwa semina pale Naivasha na ilikuwa ni juu ya child labor. Ninasikitika kusema ya kwamba Meru County ni one of the counties ambayo iko na very high rate ya child labor. Na wale watoto ambao wanatumika kwa child labor ni watoto ambao wanatakikana kuwa shuleni. Kwa hivyo hilo ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo nitataka tuungane mikono sisi sote tuhakikishe ya kwamba wale watoto wetu wote ambao wanatakana kuwa shule waweze kuenda shuleni, waweze kupata masomo ili kuhakikisha ya kwamba maisha yao ya hapo mbeleni yako sawa, because we say education is an equalizer. Nteto iji ni kinyetwe kirore ni ACC Naomi Kabare uria erite masibu anini bao na akuru bantura bathingatire watho bu bawikira mpene muciari uria wonde mwana wawe atewita sukuru. Kwa hivyo naomba kabisa tukienda around tusikute mtoto nyumbani, sababu kila siku my boss ambaye ni DCC ananiambia hakikisha hakuna mtu nyumbani. Makosa sana kuanza kushika wazazi sababu hamjapeleka watoto shule. The former president, the late president of South Africa said that education is the very powerful weapon, the only powerful weapon that one can use to transform the entire world. Dennis Mugendi, Wero TV, Kiengo, Gembe Central, County ya Meru. Kiregeria ria kuriukia ndionga cha Mount Kenya gukurukira mwiriga jwa Chogoria rwangi rwa KWS ni bagwatanirite na akari kuibangania urebagatethereria kuthia ndionga ntere ija akari ni boritwe kwamukira ithugania rire ni onturiomba gutwika kiguni kirebo na nchiarwa chiao gukurukira twanya twa ngugi. Martin Mugambi na ntetweje ndagotigira utari na nkinyorio ngivu akirima ya kirima arago kurukira murango munene wa Chogoria bukutharara kiama kia nyamo cha kithaka kana KWS kiriuga ikiambiritie kwaraniria na atori kenda kugwata mbaru murango uyu. We are doing community sensitization to the local communities to ensure that we improve on our local tourism. So we are now here to confidently say that we are encouraging all the locals to come to Mount Kenya. Chogoria Gate is one of the less used. It's not that well known. So we are here with tour operators, with hoteliers, with local guide, as well as media to create awareness about this unique route. Bagwatanirite na ikundi mwanya mwanya biorio ngindeni ya nthiguru ya Kenya kenda gutwa kirima gikie baugite gukurukira murango munene wa Chogoria kuri na mothongi maingi mono mara maomba ukujiria atari na mbaraino na murango uyu kethirwa ukiruuka na kuona mbecha nkuruki. Wageni wanafurahia hii route sana sana kwa sababu ni very scenic, wakikuja waone hiyo lakes na hizo caves na mito na kila kitu wanafurahia sana. It's one of the most scenic routes, lakini tunaomba tu kama labda barabara ingekuwa better. Kuna wale huwa wanataka wajilete wenyewe. Very new, very scenic route, a very beautiful route ambayo iko na features mingi sana, including Lake Ellis, including Nithi Falls. We have the Nyumba ya Mburi Caves. We also have Lakes Michelson and Haltons. We also have a fall ambayo inaitwa Vivian Falls. Gikarona ndiki bande toba ulitia tori wikira uriongi na nkinya kugwata mbaru uriongi kirimani ya kirimara nonto bukagarura matura mamu. Twage na antubagu itia muri kirima potasi bakona wira twagia na antubakwija murima nduka ino jonde jenjerani ino ya Mutindo na Keriani na Chuka na Chogoria bakaomba kuendia into, so the community will benefit. Hii mlima inakuanga na mambo mingi sana, tunaelimisha watu huku, iko na historia ya mlima, so kuna mambo mingi sana. Tunasemanga huku kwa mlima unaweza pata dhahabu, kila kitu unataka iko huku kwa mlima. Ni bila sasa sina ni kutoa huku kwa mlima. So sisi tunaomba wageni wakuja wengi sana, kwa sababu wageni wanakujanga wanafidi watu wengi sana hapa kwa community.
muthia bauritie nkinya atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi kugwatira na kurumbuya utari gukurukira murango munene wa Chogoria kuthungira Kirimara. Kuma governor, senator, MCA, women rep tiyo tore tu operators kuma Tharaka Nithi na Nairobi itoko baromba na njira nene ya gitio bomba go tutetheria kuoneria akariba Tharaka mwago wako ya Kiremani geke gotwa kwina environment yako ne mbega muno na kairi ne gutetheria maguru tikira ntugo kathia gym na gokiria maiga kuriambia ukaya ugatompora igatetheria. On behalf of the hoteliers and all of us who are along the trail from Chuka town all the way up to Chogoria town, tuko wengi sana. We're about 10 more na mikahawa pia ni mingi sana. We need to really be part of this and own this part of the mountain as our own, and even participate a lot with our youth and also our children. And I think also Kenya tunaweza fanya kusensitize more children to participate is initiate shule zikwe zinapanda mlima. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Obisi ya kuthikira na kuthingatira mateta ja Kenya gukoni obisi cha muingi ne ombudsman ne murekete kamiti ya Judicial Service Commission ekiuga ete gutungatira na mpwe magamba jaria ja kugwata mabisa barwangiru rorwa ugambithania bariuga ni bethiritwe bakere kitheria magamba nkurukia magana mugwanja kiri JSC ende mwankera na ande magamba nkuruki ya magana jathatu jatira kinyanira ne baete GSC ntuko 21 kumenyithia mwingi ura magamba jajaja etete na mbere bakiuga guko ni kwangaratania uchuibwa kioto kiria Kenya. Nkiamia kuthingatira utungata bwa katiba na gioto kia mwingi ya ombudsman liu ni elithite kulega kunganirwa kwayo nigwe kuja wa nkiamia utungata bwa koti ya Judiciary Service Commission kile kuthikire magamba mala obisi na ombudsman nikinyiti mbele gitengo gya koti akenya bala bakinyiti magamba mambela ombudsman bakere ithegio kina ebla bothithitwe ni mabisa ba koti ilo gambithania na rutingo gibangi kulinga na obisi na ombudsman obisi nikinyiti magamba magana mugwanja mbele gitengo gya koti na mpaka mndi gisunse kia nake nikyo kithikiritwe ni JSC magamba magana mathatu majere makithikagirwa na mangi magana mathatu ma 98 matemathikierie nkiamenia ombudsman ikilithagia tonto bobo nibo kuimantu bainge gioto. As we speak, the commission has received and forwarded over 700 cases of maladministration to the judiciary for the last 5 years. Out of those cases, nearly 60% remain unresolved, undermining the quest for justice for the aggrieved Kenyans. Kulinga na ombudsman mama itemala mathithitwe ni mabisa baba ba koti ne ungumane koti ni utumiri buthuku bwa obisi jao kulega kuthikire magamba wakaita kario na maiti mangi maingi. Most of these complaints relates to the delay in the issuing of judgments, abuse of power and discourtesy, solicitation of bribe, inordinate delay in delivering judgments and delivering air judgments. The other magistrate is accused of alcoholism, soliciting bribes and delaying court proceedings, with most of our court cases starting after 11 or at noon. Obisi na ombudsman leo kiendaga nkiamia kurungamira utungata bwa koti kunenkanira macoki mauti na mbere bwa magamba mama mbere ya ntuku 21 kukinya muthia. The commission therefore has requested for the status report on the complaints that have been simultaneously lodged with the Judicial Service Commission and the Office of the Judiciary Ombudsman. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Ekoro kuma nterechia kiandugui wodine ya kibirichia mono baria barikitie gochibangania na ikundi ne borite kuru baria batitiandikithite na ikundi kuthithio jone onto bwa mawega jaria zezanagia kumania na gochiandikithia amona bo ne bataririte kurega kunganirwa kwao ne mubunge wa Ekoro Elizabeth Karambuka ile mia bakiuga gotikio arara batethete na kyo kumara tonya gitine kakimutegi na aranirite nabo.
gikundi giekuru kia gatima kuma Wandia Kibirichi bataririte moguni marabonete kumarira batonye kundini araba kuga ikundi bibarutete araya mono. Tuambire na merry go round tuendelea nayo na mwekuru wonde tuona ina gintu kionde kira kende kandene nyomba alafu tutakite banking iria tuonere ni agirite no ntu ni tukiritie muno no ntu bwa kinya ana beto kana kire gikundi bara beba bethe bara kuthomithia bakuona mbeca ukurukira gitebo banking paka ikiana bao skuru no ntu rata system banking beca ino cio beja bakaromba na batetheka muno kire tebo banking era tuthithaia bonge tutethekete muno no ntu bwa nguku twagurire nguku na nguku ici icio citethairia muno kinya giku tu sustain kire mantu ja nyomba no ntu waendia nkara ciaku ukagura cukari ukagura chumbe na bingi bya nyomba itombete kuthatuna kitchen garden iria itetherete ke nutrition kana ana betu ibareja balanced diet ukurukira kimatangi jara twaherwe i farmers European farmers ko matangi jara ya tumaga tukanda kitchen garden na kitchen garden yeu itonaga mbecha no tukatusukuma tukendi kinya bantu ba market ba tugurira tuonete mawega muno kuma ki NGOs bau uria bejite batutetheria tutare amatangi jaroje ngoko tutare acio na ina kitchen garden tutare acio lakini nande kuma bo bako jibejere batwitana patonia umuhimu bako thira twina roje nja intethekete na tangi impomba kuthithia kitchen garden komba kumenyerana no akagitania kuba kuromba ikuru bara bangi batari ikundini batonye na muno bakiromba ntukembethe nkinya yo yetonyithie kiri ikundi ta bibi akukara gikundine igukwega nontu ni omwe kuru erebukaira muni no mukuru wanze no tetheka nontu kirote nakyo no kuona uri ikundine batu turi antu babethe itubati guciungana ikundi twatonya kiba mami babetu kenda bomba gutunga indi na mathugania na gutoni ora tugakanthi guru yetu na nja cietu na iromba reo kiria tongoria bathirikari ya kaunti muno bakiorota mubunge wekuru Elizabeth Kairemia na ngavana Kawira Mwangaza bagatamburukagia njara yote thio kiri ikundi ta bibi kire government kinya itu kuga batutethaie no ntu tukuthithia proposal na tutigutethwa na rira baguturinga njeki tukomba gutethania na mwakuru ro tukare agintu akona no ntu tutetheru thirikari yetu tutegere muno itutethie kenda tukomba gutethania twitungwa no tukuru kwithira ate na mbeca ndira kaewa mbeca iriko make thirikari aka chichiarithania utikio tuona ki thirikari na itwandikite proposal to the women lab na respond tutirona itu contacted kinya county government tutirona respond ciari ndi wetu na rombete proposal nyingi indu tio turacokerua na itukuria thirikari muno ngavana wetu women lab na ndi batutethie nikenda natu tukomba kuendelea na gutethia bau bangi nabo bate ikundi na kenda bombo tonye ikundini kuma Wandia Kibirichi kishugo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi. Christopher Kalulu uria ni mubangania wa michetho ya chapa ndimba na Kalulu na ugete kuma ligeje irambiriria ni kwithiritwe na unyiu bwa makarika ja wagagia ja utumiri bwa mbogita na kinya ja anabare kugwate ubare baba nini augete michetho netethagia bunene kire gutethiriria mbeu mbithi patika thungire kire mantu jomba kubangaratania ndeta mubira nkiona ndagazi yesa nangia twange support youth muno na njire nyingi ira nkumba kinyi tubanganite mantu a tournament yange kuru kinya yo njire ne yite twathirie kuringana na Christopher Kalulu orano mwanjiria wa amochetho ojo wa mebira urothite na mbere guthuranitie timu mwanya cha kuma antere chanto beto kiongo aliuga onire enthaka ino ichibatiri kwithira ikithungira kienini na kwanjiria kuruta ngugi yina baita bantu akwithunganiria na mantu o maingi na guma bakwanjire mubira oyibonete matunda amau aki wana youth abaingi muno abaingi batira ki mantu a drugs
lakini endera sport yethero eri kuonture na ntobe ingi bate wita mantu na yo lepi mantu akonyo bangi na wana yuthi batena mantu antu yasiba kuona kintu akuthide so anto be mbisi kambo lelete nkona kinyo gethoge ya mwana yuthi manele atena maana lakini bagetho bena tournament onto bese yatha at least nkoni bakwenjoy bakuona time uthi muntu inya wona ganya kuriga na kila gethe ase muntu emobire na mantu yesa wasa mantu maingi muno ya kosi muno kinya mantu yale pregnancy okwa ninya na bari ba ikoro mimba mapema ni antu gwethura bate mbisi lakini antu be mbisi mantu nonto ya utiona antu bagwethura besumbukana untu ure nonto mantu ya dore sawa tournament ni to wireti nonto no gwelelio kona antu bonde ni bakipete mbisi ni wete antu bo mutwate ba wapi bonde nyama sabeki ya ira yonde na no kona to ekutuende kwa mbakuwa kalulu moyo na yu moyo moya na moyo atomi antu bagwethura ko itarira muthire tha tiguo babetho be wambene lakini onto tha ingwete kimuthire turinganirite twente ago te muntu ethro inya wambene ote muntu ethro mantu ni amai na kazi yetu ile ira nyabangi ile ireta mitirete bui kuma to kwanjiri tournament ye itweretio cokaniria antu babethe na tukwaraniria bo baba inge baketho bare asethi bange baketho masabeki na itweretio tugendelea bo ya no koleli nya kona nturene kuna there kinya barabara ya nya bikibiki nya wambo bikibiki boniete gukilukira musetho yote thire tukiendelea yo gikombe kiu ki supportete muno nyana baraba atete skuru no ntuthayi tukuona kanya ka ukaranthe abo tukiara cia baraba ange bakusetha mubira be yete otonjoeni twabaurie ciuria bibinge batwire ibatete skuru na twabariria na bakerio coga skuru no ende kinya thirikari ne batiri kwithire kithi na mbere na kwirutanire gutigira ne gutetheria mbe ombithe baba na muno gimantoni mege michetho kwi antu abaingi muno bakwenda gukumeria ikombe ki siasa ikombe ki kya mwesimu o na etwitire atwirotie siasa ire ikombene na atwira we ninthaka kureria ngwe kurita kende itikaria endu koibi antu barabe na nteto yu ibare kiasio mwesimiwa ungi urokendra uturairi kura urokendra uturairi ikombe kyake na turairi county government ndene mwaka ni thero ina mbecha sema antu sport lakini uko na MCA na ngabana baere timu mbia sema baere uniform wage na mibira nene ndona advantage ndona nikantumira advantage kombe ne kombe kyai kyako asiana bokore gikombe kiraba mibira bane nkaero kana uniform ira utumba ko mothe ko mama na cio mucie kaisia witangu ino eriko lakini bado tena maono ya meya ya youth kuntu bado kuninga gura ndi bombe koleli atongori wa beya kuma terechero sioti gwandi anto beto kiongo gebe north Betan class Chabari Aunio twakinyirira muthejwa nteto chietu tuchemani rujurukiri ndene ya mubango jwa kugukia Mbita Maureen Kinya muonanirio Tomathithu Purity Richard ithira